Kasing Garu Student Union ringkat kesamla narilum Garu shinrang berkentei hapok kejingalam Kasing Garu Student Union kasi hill zone mentah kasli balang khatwai tarik ulber kelami ba naduk kendai lat chaduk mat pran ringkat ki plakat berkejing perta nakaliang kejongki Haga ni kejingalang pa jeng kesamla narilum Garu kalong manishim mentah haga jingalang pa jong komsu hamat pran man kersyani ki pa garilum Garu ke basya thombor ki bamde rulum na kejing kenat ke badang jasyan ha ke bayade bagi election ke bertemu pun pelang ha GHEDC stage ni kamu Ledeng mor hagi dagi mender kibawan sa hangpe hapo kejaka kejungki na kalang jungi ka konfo mendaga ski la khot lalum lawari ki pajba kan nanya don na kena ski kadai ka jinga mun sim ya ka konfo bau khasi udang peli hadu menado menta kadai kabagi pani sika partai ba ngi gilai peli ki chat bendro khasi jangtia Bat ugaro tetap kau kinang tribal kibawan manusia kibawan banyak dambor hagari kabai kejongi tetap bagi kilai teli kicak bendro inang don kejingi teli hanu mentang dalam nang baba inang don kejingi teli wan mamlekai ya kecak bendro jongi apo Meghalaya nama rioi kejingi dambor ladang ipai hanu apo khasi jangtua yelai begini ikhla ajat lagi dengan tribal kira open kini ya ke bisnes kira open kini hana po kari khasi jangtua ke jongi kemudian abad hangpe po rimum karo kira senang man kini pot ya ke bersensar kira senang man kini ya ke bersensar salade baina kalau nagalang jong ke konso kalami sakmat banyak persya haga badai bat kene ke jingle dan bor jong kini kinan tribal hantu po rilum garo ladang ini akendit beneru mentah lama pat ini akendit beneru mentah kin sedang nang tena po rilum garo sakan no kin sedang hang na po JHEDC bat apo JHEDC lai teli ini teli nang sakmat dari peni sa kini khlajat bakundai bale bendor apo upud usam jong kari Meghalaya lana nani sakmat ginayoi ba kini khlajat lagi non tribal kamtam nang tena po Bangladesh iwan mele bendor apo upud usam jong kabri hanyar trap dalay nginam island ya kini bakille bendor namari nitip sai bag ikwa ban keren sagini khlajat banani sakmat sayano ya gana ke jipni ber ke jongpi hangne po gari ke jongi wat pun khuj ni samwa wat pun bitar rangi ki samwa yo pai ke si kaba kamunsim besandra ke jongi ke 10 bat kan sami ke jong snam ke bajur ikwa ban pensau nang bagi press ki media sagini ki parlok garo ki jongi ni dan kal bathi wat nomping ya gana ke jing penting ko tempan kita ki non tribal ibang penting yafi henry nakalang jongi iseng nana na po rikasi jantia ibang ka support yafi bat ni non kal bathi hadu ka bakut ke jingale ni non kal bathi kenau ba rikasi jantia ibang tangkale kari ibang pat na kawai kari ladang la dulai ka bersensar saya ingin naik koki parari saya ingin naik Dana kadau ya khot yawer ya phiki paiba opiniami ranti ban pani ki jinga tali khnang ma kinai ki bri ki banamar kinnam no banne dondor hagane gari ke bai ke jongi dana kadau ya khot yawer thai kandom krut tang mandagasi kabang nalum hanga po madan pran nang sakmat lada ibagi nang tribal ginangut chuchu ban pani bor ginami no hajar na gilangut ginami kono pada banginami bani kersan ya ki parok jongi nang tena po rilum garo pikonam kabai sini ni aga ji koi jo pigi paiba bani aga ji kersan ya ki parado ki persnam ki jongi ki badai ki basa apo kari
Meghalaya ke jongi, tekumbang ang nampan subun ki kantin ke Singapore, guys kam nang nesa kemat, ini penjuru susu, ya kan ke jinga ki, lada kita ke tribal, lalu kita ke polur pehap, kita ke don bor beang, hari kari ke baik ke jongi, tekan ke por sahabat song, tu baik subun, saya sen, tu belai dan kat dan supported us, and we would also like to thank Ansem Bisongko Mutela Nane. We would like to thank also Sagni Gatam Mutela and Angama Bangi Betua, Mana Ya Delgabarang Badonga, Singasan Ungza, Bepetkaba, Unigaban. Sekarang mengkangci absen khusus anu ya tahu sekarang meeting macam tu ba atau tu nuktangci sekarang khasner yang gen mamang halau gula ho khagiza ansing atsang ni antang tang di mai daki ansing seluruh namro ko ansing chanchina man gen ho ansing chanchigen awe thank you so much.